Generalni sponzor emisije Otvorite Atlas, turistička organizacija Srbije. Dobar dan i dobrodošli u poslednje junsko izdanje vaše omiljene turističke emisije Otvorite Atlas, u kojoj samo još danas neko dobija roman izdavačke kuće Laguna, a već u sledećoj emisiji neko pakuje kofere i putuje sa turističkom agencijom Robinson. Danas čestitamo Luki Popoviću, njegov broj telefona 063 7708 i tako dalje. On je dobio roman Arčerov glas. A sada ćemo pogledati šta nas to čeka u današnjoj emisiji. Danas vas podsjećamo na nagradno kviz pitanje. Vodimo vas u Suboticu i prikazujemo vam gradsku kuću. Saznaćemo i zanimljivosti iz sveta turizma. Putujemo do jednog od najlepših evropskih gradova. Idemo do Milana. Sa turističkom organizacijom Vojvodine pogledat ćemo lepote naše severne pokrajine. Ljubitelji putovanja, budite uz vašu omiljenu turističku emisiju i zajedno otvorimo Atlas i ovaj put. Znamo da ćete ove godine negde putovati po našoj zemlji, ali preporučujemo vam da obiđete severni deo naše lepe Srbije. Sa turističkom organizacijom Vojvodine idemo da pogledamo šta nam to sve Vojvodina nudi. Magična lepotica, biser Panonskog mora, mesto susreta srednje i istočne Evrope, modernog i tradicionalnog, mirnih ravnica i dinamičnih gradova. Ponosna na različitosti jer je dovoljno velika da su u njoj svi isti. Sve je to vojvođanski lifestyle. Svako ko u Vojvodinu dođe osjeća se kao kod kuće, jer ovo je regija domaćina gde je gost uvek dobrodošao. Bogata ponuda hotela zadovoljit će i najzahtevnije ukuse. Tako možete uživati u hotelima koji pripadaju najprestižnijim svetskim lancima i prepustiti se osjećaju udobnosti koje donosi najviši standard usluge. U ponudi su i drugi luksuzni hoteli izuzetnog komfora, gde je sve podređeno gostu. Ako ste na porodičnom proputovanju, na raspolaganju su vam hoteli s bogatim sadržajem koji će omogućiti svakom članu porodice da pronađe svoj kutak mira i uživanja. Za romantike, tu su prijatni hoteli jedinstvenog ambijenta, inspirisani aristokratskom prošlošću. Oni koji žive u trendu sigurno će biti zadovoljni dizajnom enterijera po svetskim standardima i pažljivo osmišljenim svakim detaljem. Garni hoteli pružaju vrhunski kvalitet usluge, kao i sve pogodnosti modernog, dinamičnog i urbanog života. Svima koji žele da dožive autentičnu Vojvodinu i jedinstveni spoj starih vremena i udobnosti, preporučujemo neki od etno hotela. Ovde svakoga čeka njegova oaza mira. Tamo gde vreme staje, u luksuzno opremljenim wellness i spa centrima, potrebno je samo da se opustite, jer sve je stvoreno za uživanje. A onda
Napunite baterije za nova istraživanja vojvođanskih čari. Poznato je da u Vojvodini niko ostao gladan nije. Retko gde u svetu ljudi ulažu toliko ljubavi u pripremanje jela i ukusnih đakonija kao u Vojvodini. Posebno su specifični mnogobrojni etno restorani smešteni na salašima. Ovde je raj za hedoniste. Kod nas je gastronomsko bogatstvo više od ukusnog jela. To je spoj različitog etničkog nasleđa i tradicije. Nemojte se iznenaditi ni savršenim morskim specijalitetom. Ipak je ovo bilo more. Ponos ove ravnice su suncem okupani vinogradi i preko 150 vinarija usidrenih među njima. Zato je topla preporuka za svakog gosta da odvoji dan za vinski put i upozna mesto gde se grožđe pretače u kvalitetna vina koja su oduševljavala evropske dvorove i prepusti se ukusima autohtonih sorti, prefinjenih aroma pića bogova. A kada poželite da odete u šoping, čekaju vas moderni šoping molovi u kojima ćete uživati kao i u drugim svetskim metropolama. Veliki broj prodavnica, kafića i restorana čine da kupovina i druženje budu prava zabava. Ali brzo ćete se uveriti da naši domaći brendovi osvajaju kvalitetom i lepotom na prvi dodir i pogled. Tu su pre svega unikatni ručno rađeni proizvodi u koje su utkana iskustva ovdašnjih majstora i zanatlija. Preporučujemo i da obratite pažnju na kolekcije vojvođanskih modnih dizajnera koji plene originalnošću i prate modne trendove, ali u svom stilu. Vojvodina nije samo mirna ravnica. Ona je stvorena da ispunjava avanturističke želje, da se poigra sa adrenalinom i da zadovolji svaki sportski duh. Od onog koji uživa u ekstremnim sportskim izazovima do onog koji voli da upražnjava neke mirnije sportove. Ukrasi panonske zavodnice izgrađeni su od snova velikih ljudi. Dvorci, letnjikovci i plemićke kuće predstavljaju originalnu scenografiju za romantične i avanturističke životne žanrove. Još uvek se može osetiti romantika minulih vremena uz legende o plemićkim porodicama, njihovim ljubavima, balovima i raskošima koje pričaju ovi zidovi. Posebnu draž daju izuzetne kolekcije predmeta iz raznih epoha. Uspomena koja ostaje nakon obilaska pravo je duhovno bogatstvo. A kada se nebeska svetla popale i mrak pruži utočište tajnama, počinje novi, drugačiji život. Tu su klubovi, barovi, restorani, splavovi i kafići. Tu su i DJ-evi, i rokeri, i tamburaši. Atmosfera je vrela, bilo da je u pitanju elektronski zvuk, gitarski rif ili autentična starogradska muzika. Svako uživa u svom ritmu. To je magični šarm Vojvodine, koji pretvara bajku u život i život u bajku. Berlin ima 3,5 miliona stanovnika i nalazi se na severoistoku Nemačke, na obalama reka Šprej i Hafel. Godišnje ga poseti oko 17 miliona stranih turista i niko od njih ne propušta priliku da obiđe ostatke porušenog Berlinskog zida, koji je skoro 3 decenije delio grad na 2 dela, istočni i zapadni. Ukupna dužina bila je 165 km i u istoriju je ušao kao najupečatljiviji simbol hladnog rata. Njegova izgradnja počela je 1961. godine, a porušen je u noći između 8. i 9. novembra 1989. Pokušavajući da ga preskoči, u periodu hladnog rata 191 osoba je na njemu izgubila život.
Danas je Berlin jedan od omiljenih gradova turistima iz čitavog sveta. Poznat je po građevinama poput televizijskog tornja, Brandenburške kapije i zgrade Bundestaga, ali i po filmskom festivalu, popularnom Berlinalu, na kojem svake godine najbolji filmovi dobijaju nagradu u obliku jednog simbola grada. Pitanje za ovaj mesec glasi: koja životinja je simbol Berlina? Odgovor šaljite preko obrasca koji se nalazi na našem sajtu otvoriteatlas.rs, jer i na kraju ovog meseca nekoga od vas nagrađujemo putovanjem za 2 osobe sa turističkom agencijom Robinson, a svake nedelje možete osvojiti i neki od aktuelnih romana izdavačke kuće Laguna. Srećno! U sljedećoj priči putujemo u jedan od onih gradova koji se smatraju prestonicom mode. Idemo u Milano. Glavni grad Lombardije, jedan od svetskih prestonica mode i drugi najnaseljeniji grad u Italiji, posle Rima. To je Milano. Šire područje je poznato i kao Veliki Milano, metropolitanska regija koja se proteže preko centralnog Lombardija i istočnog Pijemonta. Mnogo pre nego što je postao onakav kakvim ga sada poznajemo, u 3. i 4. veku nove ere, bio je glavni grad zapadnog Rimskog carstva. U 21. veku Milano je vodeći turistički grad. Dominantan je u mnogim oblastima poput umetnosti, trgovine, dizajna, obrazovanja, zabave, mode, finansija, zdravstva, medija i istraživanja. Njegova poslovna četvrt domaćin je italijanske berze i sedišta najvećih nacionalnih i međunarodnih banaka i kompanija. Već dugi niz godina Milano nosi titulu glavnog grada mode. U njemu se nalazi i neki od najpoznatijih kulturnih institucija, akademija i univerziteta. Može se reći i da je jedna od evropskih prestonica sporta, s obzirom na to da je dom slavnih fudbalskih klubova Milan i Inter, ali i čuvenog košarkaškog kluba Olimpija Milano. Ipak, nisu to najveće atrakcije koje ovaj grad ima. Ono što ćete odmah primetiti je veliki broj turista koji pronalazi najbolji ugao za fotografisanje ispred čuvene Milanske katedrale. Ona je centar turističkih zbivanja u gradu. Iako je poseta besplatna, malo ljudi zna da se liftom može popeti na krov. Često se dešava da bude maglovito, zato što je grad pun dima i smoga, pa nije zagarantovano da ćete imati jasan pogled na okolne planine, ali svakako nema boljeg načina da provedete 1 sat u Milanu, ako nemate više vremena, od šetnje po krovu Milanske katedrale. Ako vam njeni tornjevi sa zemlje deluju impresivno, onda će vas oduševiti ono što se nalazi na vrhu. Zlatna Madonina, odnosno Mala Madona, simbol grada koji se nalazi na najvišem tornju katedrale. Kada završite obilazak katedrale, odmah pored čeka vas jedno od najlepših mesta za šoping na svetu – Galerija Vittorija Emanuela II. Tu ćete se uveriti zašto je moda prva asocijacija na Milano. Istina je da ne može mnogo njih da priušti toliko skupe stvari, ali i samo razgledanje izloga i onoga što se nalazi u buticima, posebno u zlatnoj četvrti, bit će sasvim dovoljno da donekle zadovoljite nagon za kupovinom. I ne brinite, nećete se osjećati kao outsider dok budete šetali pored izloga Prade, Armanija, Valentina ili Versacea, gde se nalaze najskuplji markirani komadi garderobe u gradu. Ako ipak ne želite da odete iz grada praznih ruku, onda se raspitajte gde se nalaze najbliži outleti. Relativno ih je teško naći jer ih ima vrlo malo, ali ako vam pođe za rukom, možete obaviti odličnu kupovinu. Kada ste već u galeriji Vittorija Emanuela II, obratite pažnju na mozaik bika koji se nalazi na podu. Ako malo bolje pogledate, primetit ćete da se na mestu njegovih genitalija nalazi rupa. Pitanje je zašto? Naime,
Ovaj mozaik znak je jednog od 4 najznačajnija grada severne Italije. Bik predstavlja obližnji Torino i po tradicionalnom verovanju, onaj ko se okrene 3 puta po ovom krugu, pratit će ga sreća. Običaj se zadržao do današnjih dana i ova atrakcija ne važi samo za turiste. Ako zastanete i posmatrate neko vreme, vidjet ćete gomilu ljudi koji čekaju u redu za ovaj ples dok ćaskaju sa prijateljima. Znamenitost koju nikako ne smete propustiti dok ste u Milanu je mural koji se nalazi u crkvi Svete Marije Milostive. Reč je o čuvenom remek delu Leonarda da Vincija, Poslednja večera. Jedini problem koji vas može zadesiti je taj što je teško doći do karata. Broj ljudi koji mogu da borave u ovoj prostoriji strogo je ograničen, što dodatno otežava dolazak do karata. Tokom sezone mogu biti rasprodate mesecima unapred, ali ni van sezone nije mnogo drugačija slika. Ako hoćete da posetite ovu crkvu, najbolje je da rezervišete karte unapred preko interneta. O Milanu se može pisati i pričati još mnogo, ali najbolje je da se ode do tamo, jer će najviše o njemu reći njegove ulice, trgovi, zgrade i ljudi koji se tokom godine pozdrave sa milionima turista iz celog sveta. Najveća evropska životinja, mrki medved, živi baš u Srbiji i to na Tari, a tamo idemo u narednoj priči sa turističkom organizacijom Srbije. U okviru letnje promotivne kampanje Biram srcem, biram Srbiju, turistička organizacija Srbije preporučila turistima posetu Nacionalnom parku Tara, plovidbu Drinom, obilazak Perućca i Bajne Bašte. Kao glavne prednosti odmora na Tari izdvajaju se lepota njenih predela, uređene pešačke staze i vidikovci koji oduzimaju dah. Imamo 2 centra za posetioce, jedan je na Mitrovcu, jedan je u Bajnoj Bašti i to su u principu tačke gde savjetujemo da se počne obilazak Tare, znači tu se mogu kupiti mape, mogu se dobiti informacije za turiste, ajde da se našalim tako kako mogu bezbedno da borave u prirodi i po sebe i po prirodu. S obzirom na to da je prošle godine domaći turizam imao najveći broj domaćih turista u poslednjih nekoliko godina, ne čudi podatak da je i sada pojačano interesovanje za našu planinsku lepoticu. Veliki broj rezervacija već napravljen za predstojeću letnju sezonu. Ako je uporedimo i sa prošlim letom, možemo očekivati da će se i ove godine tražiti krevet više na Tari, a naročito uzimajući u obzir činjenicu da turisti više traže odmor u prirodi, odnosno više traže odmor koji je apartmanskog tipa, više traže odmor koji je u ruralnom okruženju, tako da je Tara onda prava destinacija upravo za ovaj vid smeštaja, a i za aktivan odmor i odmor u prirodi koji su na prvom mestu sada s obzirom na epidemiološke mere. Nakon aktivnog pešačenja preporučuje se krstarenje Drinom, čija je karakteristična zelena boja odlična za fotografisanje, a svaki lokalitet koji se obiđe na ovom putovanju odlična je prilika za avanturu, odmor i isprobavanje lokalnih specijaliteta. Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, visine na koje me podiže, mir koji mi pruža, prostranstva koja me opuštaju. Biram od srca, biram Srbiju. M-Strong Car, Rent-A-Car. Nova putnička vozila visoke premium klase. Najbolji odnos cene i kvaliteta. Posetite nas na strongcar.rs ili u našim poslovnicama na Aerodromu Beograd, Terminal 1 i u Ljutice Bogdana 1A. Posetite izvor naše snage. M-Strong Car, Rent-A-Car.
Jeste spremni za avanture? Rafting tarom, trke Formule 1, Dracula tura ili ste pre za izležavanje na plažama prelepih grčkih ostrava? Robinson Adventure Team 33 46 776 www.robinson.rs. Hotel Radmilovac 011 341 6131. Uživajte svim čulima. Artland. Izrada svih vrsta elemenata i proizvoda od ručno rađenog kovanog gvožđa po najpovoljnijim uslovima. Kapije, ograde, gelenderi, stolovi, kreveti i mnogi drugi predmeti, te dolazi do izražaja naša umetnost. Posetite nas na artland.rs ili pozovite 062 81 89 849. Mi stvaramo umetnost. Artland. Elegancija šampiona. Ranko. Leto o kojem maštate. Leto koje želite. Odeon World Travel, ključ za sva vaša putovanja. Sad idemo na sever naše zemlje, idemo u Suboticu i pogledat ćemo kako izgleda pravi biser tog grada i jedan od simbola, Gradska kuća. Simbol Subotice, graditeljsko čudo Srbije, spomenik jednog vremena, Gradska kuća. Ona je jedno od najpoznatijih ostvarenja lučonoša secesije u Subotici, budimpeštanskih arhitekata Deža Jakaba i Marcela Komora. Iako građena od 1908. do 1910. zbog radova na opremanju konačno je završena tek 1912. kao izvanredan primer sinteze arhitekture i umetničkih zanata. Ta ogromna građevina dominira centrom Subotice. Ona je prvi zaštićeni spomenik arhitekture secesije na području Vojvodine sa obeležjima mađarskog folklora. Najupečatljiviji je svečani ulaz koji raskošnim stepeništem uvodi u reprezentativni deo prvog sprata gde se nalaze velika većnica, žuta i zelena većnica. Velika većnica obiluje dekoracijom u drvetu, štukom alteru kao i bogatim vitražima, mesinganim lampama i lusterima. Najupečatljiviji deo ove većnice su vitraži poznatih mađarskih vitražista Mikše Rota i Šandora Nađa, koji se smatraju za najdragocenije priloge likovne umetnosti s početka 20. veka. Na drugoj strani službenog dela Gradske kuće su poreski uredi, osvetljene prostorije sa zastakljenim delom prema strankama i šalterima. Tavanica je bogato ukrašena sa medaljonima zanata. Bogato rezbareno i zeleno obojene klupe oko stubova grade jedan od najlepših enterijera Gradske kuće. Pored zastupljenih ostalih materijala od kojih je sačinjen enterijer, posebnu dekorativnu plemenitost gradi žolna i keramika, koja dominira svečanim stepeništem. Svaka kvadratna pločica predstavlja po jednog zanatliju ili simbol određenog zanata. Fabrika Žolnaj takođe je izradila višebojni biberc rep za krov Gradske kuće. Gradska kuća je građena kao savremeni administrativno-trgovački centar u kojoj funkciji je i danas. Prizemlje zauzimaju trgovački lokali, dok je prvi i drugi sprat namenjen poreskoj upravi i kancelarijama ostalih potrebnih službi grada.
Toliko od nas za mesec juni, sledeći put se vidimo u julu. Do tada imate dovoljno vremena da pošaljete tačan odgovor na nagradno kviz pitanje koje se nalazi na sajtu otvoriteatlas.rs u odeljku Zagonetni meridijan, da nas zapratite na Facebooku i na Instagramu i da pogledate sve što ste ikada propustili na našem YouTube kanalu. U sledećoj emisiji neko pakuje kofere, samo da podsjetim, zato budite sa nama i za 7 dana.